Injalo sanibonani bafowethu, sanibonani mhlabuhlangene emadvodza liveli mengetinyawo hlala bamzonda thambile nyoka nkulumo zabantu ziyakhulumisa. Ngasikhulumi kanje ngithi mina uzozonda uzuthande. Mhlabuhlangene madvodza kanjalo. Uprofessor CM Likhuleni inyanga munyanga ukuthi kota inyanga kutwisisa, inyanga yakubhashisa ingqondo. Hey, ayikhona. Ngiye ngahamba emhlabeni, ngifike emhlabeni ngafika ngizondiwe. Ngathi ngisazondiwe ngafika emhlabeni ngabeka necalling kwavela emazondo abakabi. Emveni kwaloko uNkulunkulu wangibusisa wangipha lokhu bekungifanele kufumina. Namhla babukeli beDabula TV ngifuna ukusho ukuthi abafowethu siphile emhlabeni la khona kuvuka izinto eziningi. Uyabona umuntu unokuthi professor mina ngiqakekile, ngiqake isithwalo, ngiqakwe into engayithatha ukuthi ngiphilise, kodwa lento ngithe mangiyithatha yangangiphilisi noma yamisa yonke into empilweni yami. Kungenzeka ublame lento oyiphethe, kungenzeka lento oyiphethe ayina problem. Iproblem ukuthi abantu bakini bathe mabaqala bathi babuka ukuthi lo muntu kufuna abe rich, babona ukuthi no man akafanelekile ukuthi afike kulesigaba akuso, ngoba mangafika kulesigaba akuso sokuba phezulu kakhulu angahlike atshintshe impilo yakhe. So that is why kubalekile ukuthi umuntu aqale before yothatha into atline, aphinde futhi ahlolisise ukuthi idlozi lakhe liyavumelana nento athi ufuna ukuyithatha na. Ngoba kungenzeka uthatha into sokusasa ublame abantu ukuthi no lento ngiyithethe ayisebenzi, hey lento ayiyenzini, lento ayiyenzini. Hlola ubheke ukuthi abakini bayayivuma lento. Mabangayivumi yini lesingayakha ukuthi baze bavumelane nalesimo lesonguso noma bavumelane nalento lefuna kuyenda, ngoba asithi busi thina, asithi lawuli thina, silawulwa ngilabantu abadzala. So kubalekile kakhulu ukuthi uma sibuka impilo zethu sicabange futhi ukuthi bonje bogogo nabomkhulu basifunela ini. So it's really very important for us to check and recheck ukuthi kuyalunga na. Mawungaye sangomeni uyothatha into lesangoma sihloli nokuhlola bese uthi uthatha into yokuphila, uyoyibona njani ukuthi lento yakhe iyavumelana nezidalwa zakho na. Yekelani ukuthi manithatha izinto uvela uthi hayi prof mina ngifuna lento yokuphila ngoba ngiyibonile lesikuphi sakho uthi siyaphilisa. Ngizokuphi isikuphi sami singakahloli siyofika sokucake phambili. So inyanga nayo ethi yathwalisa ingahloli, ithwalisa kanjani ingahloli ngokufuna ubone ukuthi lamadlota labantu ayahambisana na. Ngiyanizwa niyakhuluma, nginizwa kahle, but into yami ithi asihloleni abantu. Hlola ukuthi lento moyo uyihlanganisa emkhathini nalesidalwa salomuntu siyolunga na. Nawe umuntu wakithi bheka ukuthi idalwa zakho ziyavumelana nalento oyifunayo na, so that kukwazi ukwenzeka kahle izinto zakho. Kusasa sithi kunyanga buphakeme, ubunyanga buhamba kahle. Phela umnyanga into eyisigift, iyafana nokuya ka doctor. Uyakwazi ukuya ka doctor uyofuna amapilisi wenhloko, nofika uthola lawo mapilisi wanathe mara inhloko yakhe ingapholi, bese uthini kuloko. Ngoba singabantu khona abanye abantu banokukhuluma. Ngifuna namhla kuyenza ubulungiswa kulento ukuthi kungenzeka uye kule nyanga wena nezidalwa zakho azihambisani. That's why kubalekile ukuthi before uya enyangeni thela isnef phansi, so that kunga rejecteki ini amaphilisi emzimbeni wakho. Into esuke reject amaphilisi mawuyofuna into yokuphila bafethu ijule kakhulu. Khuluma nabakini yebo gogo, mara lo muntu wasempumalanga unawo umuthi ngempela ukuthi uyongisiza. Ngifuna into yokuqweba, ngifuna into yemali, ngiyithola kaLikhuleni na, uyithola. Ngifuna into yokunqoba izitha, ngiyithola kaLikhuleni na, uzoyithola. Ngoba sisuke siyakhuluma nabantu bakithi, phahla ukhulume nabantu bakini, baqele ukuthi umuntu uyawudinga, ufuna ukusolve 1 2 3 4. Into yami ngifuna ukuxwayisa namhla ukuthi inyanga wana isiphengula. Omunye uthi emunye hey kanti hayi lenyanga ithi yona ifuna kuyenza sona, so vele kona ngiko
ngeke uthi bantu mabageze nokuthi wena ugezi. Ngeke phela uthi umuntu ageze wena ungakagezi. That's why nje mina ngibona ngihlelekile, ngihlezi ngigezile. Ngoba nginebelieve ukuthi ngifuna ngithandeke, nginuke kahle. Nazo lezi zinto mangingena ngalendlini yazo zizwe ukuthi hayi sokungena iphunga lami. Ukukhuleni longena la manje. Singavele sifanekise wonke umuntu. Asenzeni into eyosiza thina nokuphakamisa thina emsebenzini wethu wokwelapha. Hlonipha ubunyanga bakho kuzokuhlonipha nawe. Imali iyafuneka but ungagijimisa imali ukuthi usiza abantu. Yenza into ukuthi makube neqembu leplan lokusiza lowo muntu loyo akhiphile lokho kuncane mabuya akwazi ukubuyisela bonke izinto zakhe ezifanele. Ngokusho njalo ngisho ukuthi ngithanda ukundlula yonke into emhlabeni. Namhla kungalesihlanu ngifuna ukusho ukuthi lisesekhona ithemba lomuntu wesintu. Lisesekhona izinto zokuthi uziyenze zenzeke. Iproblem yakho ukuthi uye wawudla umuthi wawudla ungasiko. Ungenze kudlile umuntu lento yakho ayifuni lokho, ifuna ukupha ukubhetha nalokho. So kubalekile bafowethu ukuthi ngesihlaleni phansi sijuleni. Ngithanda ngothando lika love. Nithi bafowethu bani nosuku oluhle namhlanje. Siyoba khona thina enkangala njalo ngama Monday na Tuesday. Wednesday siba se Bushbuck Ridge, na Thursday siba se Bushbuck Ridge, Friday siba se Rustenburg, Saturday sibuyele khona esigodlweni enkangala. Ngokusho njalo ngisho kona ukuthi ama account ami ka prof ngiwo la phansi. Ma contact ami ngiwo la wabona kulama video la phansi. Uyofonela Professor CM Lukhuleni and then uhlale aware kunabantu kuma social media abazama ukuzenza uProfessor CM Lukhuleni. Bazama ukuhacka inamba yami endala bakuphumelela but kulena yaka 081 uyibona la screenini 8092820 bahluleka ukuyihacka ngoba nami ngaswa ngabahlangani phela. So be aware, that's why it's very important mawubukele le video usubscribe, ulike, uphinde uthi all notification so that uhlale uaware ukuthi WTV Professor Maba live ivele iclocked. Kunabantu futhi abasalwa negama lami. Abanye bazama ubusuku nemini, abanye bathenga abantu, abanye benzana, abanye benzana, benye benzana. But ngifuna ukunitshela angiyindawo ngihlale futhi ngisithuso futhi umuntu uyolapha kuze kubuye inkosi Jesu laba bakhola ukuthi Jesu uyobuya. But mina uJesu wami mabuya ukufa kwami engeke ngife futhi ngibulawa umuntu, ngeke ngife futhi ngidubuleka, ngeke ngife futhi ngokugwazeka. Ngiyozilalela ngithule ngithi du ngoba ngilejika ngifana nabanye abantu. Inkosi yami inigcine. Lo nkulunkulu kimi makabe nakuwe uyenza into ekahle emndenini wakho. Siyabonga.